niba ayo mashara yanjye nayashimye, niba ari ay'Imana nayagaye. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi, dukomere Imana amashyi cyane. Reka munyemere dusome ijambo ry'Imana. Ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda yahaguruka agasoma cyangwa akayintiza. Iyo nazanye iri mu rundi rurimi. Timoteyo wa mbere igice ni cya 3. Urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 3. Ndasoma imirongo gusa 2. Umurongo wa 14 niyo mpera. Ingeze ku murongo wa 15. Urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa mbere igice cya 3 umurongo wa 14 ndageza ku murongo wa 15. Nkwandikiye ibyo niringiye ko nzaza kugusura vuba, kandi mbikwandikiye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo inkingi y'ukuri igushigikiye. Bibiliya mfite y'Icyongereza iravuga ngo these things I write to you, hoping to come into you shortly. But if I tarry long, that you might know how you ought to behave yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Nashatse gusarira jambo behave. Niryo nashakishaga mu rundi rurimi rivuga imyitwarire, ariko imyitwarire mu nzu y'Imana. Mbaje gushima Imana kubw'uyu mwanya mwiza ahari ndabumwigisha kuruta ko mumuvuga butumwa, kubera impamvu nza gusobanura. Mbaje gushima yuko nashoboye kugera muri urusengero muri gahunda ntateguye igihe kirekire. Ndakeka yuko iyi gahunda twayemeje kuwa 4. Ngira ngo Clement ashobora kuba byibuka, nko mu byumweru 2 baradusuye ku rusengero kuva ku cyumweru kugera ku wundi wa 3. Urumva bamaze hafi iminsi 10 mu rusengero iwacu, cyangwa 8 aho ngaho 9. Umugoroba umwe turabana mu rugo, barara mu rugo turaganira nibisanzwe. Nza kumubwira yuko bishobose shobora kuza muri cyumweru. Agenda mbaza bigeze hehe, kugeza kuwa 4 niwo munsi nagize confirmation n'abantu dufitanye inama hano bagomba kuva muri Amerika, tugomba guhura hano, bo baraza nijoro. Ubundi twari dufite inama y'umunsi w'ejo gusa, ariko uko twagiye tuvugana nawe n'abandi bagenzi bacu bari Kitengera, biba ngombwa yuko iyi minsi nkingahe nzaba ndi hano. Nemereye umushumba yuko tuzabana ku cyumweru hano. N'ubwa mbere ngira ngo mubonye, uretse ko nasanze anyandikira kuko nabonye ifoto yo kuri profile ntiyambwiye ngo ninde. Nabonye narisanzwe nsa nkaho namubonaga, ngira ngo Kigali, niba ntibeshe amaso yamaze gusa nkaho ahwisha, ngira ngo. So ndashima Imana kubwo abantu benshi bari hano. Ndimo ndabona uhereye angaha abantu benshi zi mu bashumba no mu bakozi b'Imana bicaye hano. Hari abo tuziranye ariko nabo tutaziranye ubu twamenyanye, kandi igikomeye sinaje kubabwira amateka yaje ngo mumenye. Paulo ajya mu Bakorinto yarababwiye ngo ubwo nazaga iwanyu
ngo sinaje kubabwira iby'ubutyoza bw'amagambo. Je ne suis pas venu par supériorité de langage. Sinaje kubirataho mbabwira ukuntu ndi igihangange. Ngo sinagambiriye kugira ikindi mbabwira nguretse Kristo, kandi Kristo wazutse. Ayo magambo niyo nshaka kubabwira nanje, ariyo dufatanya kugira ngo uyu mugoroba anezeze imitima yacu. Kubatanzi nitwa Fidel Masengo, ndi umugabo w'umugore umwe, mfite abana 7, abakobwa 4, abahungu 3, ntuye i Kigali. Nkaba mba mu rusengero rwa Foursquare Kimironko, ariko no mu Rwanda hose nyine. So nashimishijwe no kugira ngo tuganire ijambo. Ubwo nyine ngeze mu ijambo. Ijambo nise ngo mu nzu y'Imana. Bwira mugenzi wawe ngo mu nzu y'Imana. Nakunze cyane. Uno munsi ndarisasira gusa, ubwo ku cyumweru nimba ishobora mu materaniro ya mbere n'aya nyuma nzagera kuzigaho cyane, ariko uno munsi ndaryintroduce kugira ngo mwumve mu nzu y'Imana. Hari ikintu maze iminsi ntekerezaho, nagitekerejeho cyane umunsi njya muri Amerika, njya mu mujyi witwa Oregon, ni state. Mpageze nakirwa na couple yakundaga cyane u Rwanda, ariko yari itaragera mu Rwanda na rimwe. Noneho bakimenya yuko mvuye mu Rwanda, ni n'abapasiteri bagenzi banjye, barabasirikare b'abofisiye bo hejuru, baza kuva mu gisirikare bararitayiringa ku myaka nka 40 n'ingahe ya majoro. Hanyuma atangira gukorera Imana, ni umunyamerika nyine. Atangira gushinga amatorero. Umunsi umwe bamubwira yuko tugira Foursquare mu Rwanda. Hanyuma amenya yuko nasuye uwundi mujyi witwa Seattle, arantumira. Hahandi umuntu agutumira akavuga ngo hari umupasiteri wambwiye ngo afite umupasiteri uvuye muri Afurika mu Rwanda, ndashaka yuko nanjye usura. Noneho icyo yakoze ubundi, bari abantu babera abazungu, iyo bagutumiye aba yapanze hoteli, aba yapanze n'amakonje kugira ngo akwiteho. Twari dufitanye iminsi 4 antembereza mu mujyi wabo, anyereka kurya umuntu ajya agenda gusura ahantu. Noneho arambwira ngo mbere yuko uza ndabanza ngo usabe iki kintu, uremera yuko tuzabana mu rugo? Ndavuga nta kibazo, niba inzu ari nini mfite aho norara, jewe gana naraye no mu gihurirano sinkanswe. Reka tuzamure Imana yacu ibiganza, reka dukomere Imana yacu amashyi. Ndamubwira ngo nta hantu ndorara habaho, nzi kurara ku gikubo, nzi no kurara ku matera ya Dodoma. Nta kintu, nta kibazo, nzi kurya bikeya no kurya byinshi, nzi kunyabanya no guhaga. So ntibigutera ikibazo. Yaratangiye kumbaza ngo se nibiye biryo ukunda. Uzi kuvuga ngo ubwo hari akiri ibyumweru 3, akambaza ngo se nibiye biryo ukunda, bakanyohereza meni y'imigoroba, bakambaza ngo se mu mugoroba uzarya iki, ku manywa uzarya iki, niko bateye. Ndavuga ngiye nta biryo ntajya, nta bijya bintera ibibazo rwose, nta kibazo. None uko namubwiraga, ariko yishimye guhura n'umuntu uvuye mu Rwanda, ntazi impamvu. Noneho mageze mu mugoroba umwe wa mbere, arambwira ngo uyu mugoroba turasenga, ngo ariko ejo tuzaganira. Nibaza ikintu gikomeye kirenze gusenga tuzaganira, kintera amatsiko. Habaye uwo mugoroba nyine turasenga, nari nananiwe, indege yangejejeyo mugoroba cyane, ndaryama. Mu gitondo basa nkaho bambwira ngo uruhuke, harimo na diferanse y'amasaha. Noneho wa mugoroba bari biteze uragera, barambwira ngo tugiye kukubaza amakuru yo mu Rwanda. Fine, amakuru u Rwanda maze imyaka 27 aho ngaho, ko murumva numvaga ibintu byose mbizi. Arambwira ngo rero amakuru ya mbere ubanza kutubwira, uratubwira mu Birunga. Sindagera mu Birunga, nzangera harya Musanze mu mujyi mu Ruhengeri. Uratubwira amakuru y'ingagi, uratubwira uko zijya zitwa, utubwire n'iziherutse kuvuka. Ndamubwira ngo mpuye n'ikibazo kabisa, kandi icyambabaje nuko nari ngiye kumudeseva, kandi ariyo makuru ashaka kumenya.
ndamubwira nti njya Musanze mpagira n'urusengero ntangira kubabwira amakuru mu birunga nyine y'amakuru yo hejuru nk'umuntu utarahagera. Arambwira ngo none ko mbaye numva utayavuga cyane, ariko nanjye nyine sindagera muri parike sinzi uko byagenze. Wageze mu zihe parike zo mu Rwanda? Mubwira izo nagezeho. Hanyuma arambwira ni rero twari tuzi ngo uratubwira amakuru yo muri iriya parike kubera yuko dufite icyifuzo cy'uko tuzaza mu Rwanda kwita izina. Amakuru menshi cyane tumaze hafi imyaka 4 twidokimanta dusoma, iyavutse yose turayimenya. Uwo munsi turaganira, simvuga amadetaye menshi, ariko ndimo nganira nawe hazi igitekerezo ngira ngo natekereje, ariko numva umwuka yanganirije. Arambwira ngo ibintu dutekereza yuko tuzi ntabwo tubizi. Hari igihe tumenyera ibintu tukagira ngo turabizi kandi tutabizi. Hari igihe ibintu tubivukiramo tukabikuriramo tugasa nkaho twabimenye kandi tutarabimenye, tukajya tubijyamo nkaho tubizi nyamara tutabizi. Muri ibyo bintu hari itorero. Bwira mugenzi wawe ngo hari itorero. Hari indirimbo nkunda ya Alarme ivuga ngo muri iyi minsi ngo ujye uhura n'umuntu ngo ukamubaza ngo se urakijijwe, ngo yaje kugusubiza akavuga ngo navutse mu muryango w'abantu bakijijwe, ngo ndetse data na mama ni abakozi b'Imana, ni n'abakozi mu nzu y'Imana. Akabasa nkaho wagushubije, buriya ntiyagushubije, ntiyumvishije ikibazo, ntiyashubije ikibazo, yabajijwe ikibazo asubiza icyo atabajijwe. Kuko kuba mu itorero ntibisobanura agakiza. Nk'uko nabyanditseho mu gitabo Ubusabane bwawe n'Imana, kuba muri garaje cyangwa kuraramo bitohindura umuntu imodoka. No kuba muri Kenya ntibyohindura umuntu umunyakenya. Kuba mu itorero ntibyogira umuntu umukristo, kubera yuko abantu benshi ba mu itorero batanarize. Paulo ndamukunda kuko yatinze kuja mu bintu, ariko abigiyemo abijamo. Paulo yo yivuga avuga ibintu yagombaga kwirata, kandi yavuga ibyo yagombaga kwirata. Iyo mwumvise ndavuga ngo nohura na Paulo noca bugufi nkamupfukamira, kubera yuko afite ibintu bifatika yo kwirata yasize kugira ngo akurikire Kristo. Avuga ukuntu yari umuyuda w'abayuda nyawe panikiraka. Akavuga ukuntu yize, akavuga ukuntu ari umufarisayo w'abafarisayo. Bivuga ngo mu farisayo mu mategeko n'uwa mbere yarabyize cyane. Akagerana akavuga ngo nigiye ku maguru ya Gamariyeri. Gamariyeri niwe wigishaga amategeko ya teoloji y'icyo gihe, niyo yari kaminuza ikomeye nk'uko tuvuga Harvard muri domene zitandukanye. Mu bantu bagiraga ishaka ry'ikiyuda nabagamo, ndetse ntibyabaga kuvuga gusa nge narwaniraga amategeko y'ikiyuda ngatoteza n'itorero. Uwo ni Paulo. Ariko umunsi umwe Paulo ahura na Kristo, arandika aravuga ngo ibyarindamu yaje ngo mbihindura nk'amase, kubera uwo namenye, kubera uwo twahuye ubuzima bwanje burahinduka. Hari uwari aravuga ngo umva icyatumye mpinduka nkitwa umukunzi w'umwana w'Imana nyir'imbabazi, nuko yankunze. Iri zina ry'itorero narikunze, Grace Tabernacle cyangwa ingoro y'ubuntu, kuko ubuntu bwigishwe nabi bwatumariye abantu, bwatumye abantu babwanga. Barimo kumva izina ryabwo abantu bakerekera ku ruhande kubera yuko tutigishije. Paulo yinjira mu muhamagaro wo kuvuga ubutumwa. Uko yagendaga avuga ubutumwa akabyara, yagera ahantu abantu bagakizwa, bikaba ngombwa yuko atoza abantu igihe gitoya akabaha inshingano. Nahangeze
kugeza igihe ageze Efeso. Ageze Efeso abantu barakizwa. Mu rugendo rwe arabwiriza abantu barakizwa. Asanga hari umusore umwe witwa Timoteyo, nanze kumuvuga muhera kuri nyirakuru, ariko avuganye nawe asanga afite background y'abantu bamenye, ariko asanga bidahagije. Aramwigisha, aramutoza. Amaze kumutoza amusigira umurimo, amugira bishop w'urusengero rwitwa Efeso. Tuzamura Imana yacu ibiganza. Amaze kumusigira itorero ajya i Roma, aragenda aratinda, amwandikira ruriya rwandiko nasomye. Aramubwira ngo nkwandikiye uru rwandiko, nkwandikiye uru rwandiko, nkwandikiye ibyo ngo niringiye yuko nzaza kugusura vuba, kubera yuko yari yamutoje igihe gitoya amusiga mu nshingano, akagira impuhwe akavuga na ahari umuntu nasize mu nshingano ntahaye abikora neza. Niyo mpamvu muza gusanga ruriya rwandiko rwa Timoteyo rurimo ibintu nka bitatu bikomeye. Burimo inyigisho yamuhaga a distance, inyigisho online yatangiye kera. Muri mubwira ngo kwiga online bitangiye none, oya ni bizakera. Zambwira abantu ngo nta kintu gishakiriho kitari muri Bibiliya. Bibiliya niyo gitabo cibishe. Ibindi byose ni ibitabo by'amakopi. Niho za demokrasi zatangiye, niho za decentralization zatangiye, niho kwegereza abaturage ubuyobozi byatangiye. Umunsi Imana ibwira Mose inyuze muri Sebukwe iramubwira ngo imirimo yakunaniye, abantu baratonze bagutegereje, ntusubize ibibazo byabo, kurakora nabi. Genda uhitemo abantu ubaye ku mwuka wawe, ubaye inshingano, uwa 10 uwa 50. Agenda amubwira decentralization nawe yatangiye. Bivuga ngo Bibiliya niyo soko y'ubwenge, ariko abantu benshi babana nayo nk'igitabo gisanzwe. Njyambwira abantu ngo ibindi bitabo byose ni ibitabo biduhugura, ariko Bibiliya ni igitabo kiduhindura. Nicyo gitabo cyonyine gihindura umuntu. Ntageze mu gice cya gatatu mbere mu cyambere, nibwo bwa mbere a distance yamwigishije iby'amadoktrine atariyo. Igice cya kabiri amubwira iby'imyambarire yo mu nzu y'Imana. Igice cya gatatu agera ahantu aravuga ngo ibyo ari byo byose navuze kuri doctrine, navuze mu myambarire, kandi nkubwire noneho iby'imyitwarire yo mu nzu y'Imana. Nyuma yaho avuga iby'abashumba, avuga iby'abadiyakoni, avuga n'iby'imirimo mu itorero. Kuva ntangiye mvuze amagambo abiri. Irya mbere avuga ngo ibyo dutekereza yuko tuzi ntitubizi. Irya kabiri, Timoteyo byabaye ngombwa yuko uwo yari yabyaye, nako Pawulo yari yabyaye Timoteyo, amutoza kugira ngo akore inshingano yamuhaye. Amubwira gahunda yo mu itorero. Ndavuga itorero mu magambo makeya. Ndasaba abantu nka 5 baze hano kugira ngo nsobanure icyo ngiye kuvuga. Haza umuntu wambaye umwenda wirabura ahagarare hano. Karibu. Reka tumukomera amashi. Haza umuntu wambaye umwenda utukura ahagarare hano. Karibu. Hanyuma haze bari abantu 3 bambaye imyenda y'umweru. Abo 3 mumwicaranye ko muri 3 mwebwe. Nimo ndavuga itorero. Wewe urahagarara hano, wewe urahagarara hano, wewe urahagarara hano hagati yabo. Kamba hinduranye, wewe ngwino, wewe hariya. Turimo turavuga itorero. Impamvu navuze ngo icyo dutekereza ko tuzi tutakizi nuko icyambere ntituzi abakora mu itorero, icya kabiri ntituzi n'ibikorerwa mu itorero, icya gatatu
ntituzi imyitwarire yo mu itorero, niyo nzatindaho kugira ngo mbisobanure. Byabaye byiza wasubiyeho, wowe nari nagushize hano. Buriya abantu benshi dutekereza ko ari abanyetorero, si abanyetorero, baba muri iyi zone ya hano. Misobanure, Yesu atangiye gukora umurimo, abantu ba mbere yahuraga nabo ni ikivunge cy'abantu baje bakurikiye imitsima, baje bakurikiye ibitangaza, baje bahuruye bumvise amakuru yiwe. Abo ni abaturanyi. Impamvu namuzanye mbere y'umusaraba, uyu muntu mufata nk'umuntu utarakizwa, niyo mpamvu n'imyenda yiwe itaraba umweru, ko nabaye umwigisha. Bajya basoma agatabo kitwa Moyo wa Mutu, umuntu nk'uyu nguyu usanga ari mu icuraburindi. Abantu benshi dutekereza ko ari abanyetorero, benshi baracyabaha, barabwiwe cyangwa bamenye amakuru ya Yesu, ariko ntibigeze batura Yesu ngo bamwakire nk'umwami n'umukiza wabo. Bashobora kuba baravukiye mu itorero cyangwa baturanye naryo. Muri 2011 twohereje abapasiteri 4 kwiga mu ishuri rya Bibiliya ryitwa New Creation. Semu hano karahazi riri Nyarutarama. Hajya higa abanyeshuri, kondisiyo kujya muri iryo shuri ugomba kuba ushunga itorero. Iyo utagira itorero uyoboye ntugenda, iyo uri asista ntibakwemera. Barakubwira ngo turakwandika mu mezi 6 ugomba kuba uri titulaire, kuko ibyo tukwigisha ugomba kuba ufite aho biparatika wisanzuye. Harimo abanyeshuri 40, iminsi 2 ya mbere bajya bigisha abantu kwakira agakiza. Urumva n'abapasiteri basanzwe bayoboye, ariko umunsi wa mbere bakabigisha kwakira agakiza. Igitangaje niki, nagezeyo ku munsi wa 4 barambwira ngo ku bantu 42 abantu 24 bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi bari basanzwe bayoboye. Birabatangaje? Niyo reality. Abantu benshi bavukiye mu miryango y'abantu bakijijwe, ariko ntibakijijwe. Bagize impano zibazana mu nzu y'Imana, boririmba tugafashwa, bazi gusaba n'abageni. Umuntu uzi gusaba umugeni yonabwiriza. So kumenya kuvuga se, so gufomora, so gutondekanya ibintu. Kuko umuntu azagira ibirondo yavuga ibya Yesu, tukama tuvuga ngo niwe wa mbere. Yagera hano tukajya tumwakira tutarakira abashumba, kubera yuko azi kuvuga na karimi. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mbere yuko tumuha ijambo, yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, yakiriye umwuka w'Imana. Muzi yuko Yohana yigeze kubana n'abigishwa, kandi baratindana kandi barakorana, akora imirimo ikomeye. Hanyuma umunsi Yesu aje, Yohana arababwira ngo uyu niwe nababwiraga, ngo uyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Akibabwira ngo uyu niwe mwana w'intama w'Imana, babigishwa bamwe ubigenje gute none ko utanze ubuyobozi? Kuko abantu barimo babwira Yohana ngo ni wowe Mesiya, ni wowe ukomeye, ni wowe wamuhanuza. Akababwira ni jewe uwo umugeni asanga niwe mukwe. Akababwira ngo inyuma haje umuntu ukomeye cyane, ngo singwiriye gupfundura imishumi y'inkweto yiwe. Akababwira ngo hari uwo mbabwira azaza, njyewe ndi integuza, ndijwi rirangurura mu butayu. Uzi kubwira umuntu abantu bakurikiye, abasinzi bakurikiye, abasoresha bikoro bakurikiye, abasirikare bakurikiye, adafite groupe band, atacuranze, nta keyboard yabayeho, yatangira kuvuga kubera amavuta yari afite, kubera umwuka w'Imana wari umuriho. Abantu bakaza bakamubwira ngo tubigenze gute, baza akabwira ngo mwihane, kuko ntiyari yaratojwe n'umwuka. Yababwiye ibyo ashoboye, ibyo yabwiwe, arababwira ngo jewe ndijwi gusa rirangurura mu butayu. Abigishwa baje abaheza ibyo yahawe,
nkunda aya magambo Paul ajya avuga ngo ibyo nahawe ngo nanjye nibyo nababwiye. Nta muntu ujya utanga icyo adafite. Ni ukuvuga ngo icyo Yohana yari afite nico arababwira ngo mwihane, hari umujinya ugiye gutera. Niyo mpamvu abantu baza akababwira ngo mwabana b'inciramwe, ninde wababwiye ngo mwihane umujinya ugiye gutera? Kuko bari bizanye atari we wabazanye. Bikamutangaza, ariko umwuka w'Imana yaratangiye gukora, ategurira Yesu umwana w'intama w'Imana. Aturutse nk'ahari yaravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho izahabu z'abari mu isi. Avuze ayo makuru abigishwa baramubwira ndetse kutanze inshingano, kuwo wari utegereje aje, kuvuze ngo uwo umugeni asanga niwe mukwe, tubigenze kutaravuga ngo mumveho mumukurikire. Atandukanye n'abayobozi b'iki gihe, ukavuga abantu bakagukurikira, hanyuma ukavuga ngo sinjewe kurikira uwundi. Ntibabaho mu gihe cyacu, ntibabaho. Ariko yari yaramenye uwamuhamagaye, yari yaramenye n'umuhamagaro wiwe. Ikibazo dufite amagaro yabo. Abigishwa bamaze kugera hariya basanga abandi ko baravuga mu ndimi, none bavuga mu ndimi bo bakajijwa. Baravuga nese mwakiriye umwuka wera ubwo mwakizwaga? Baravuga ndi habe no kumenya ko yaje, kandi bari mu murimo. Hari abantu bamaze imyaka mu itorero batarakira umwuka w'Imana, tujya tubaziza yuko bagira imbuto za kamere ariko ntibakijijwe. Uyu muntu nta kindi akeneye, akeneye kubwirizwa. Uyu ntajya yigishwa, uyu ntajya hanurirwa. Biratangaje ko ubuhanuzi bwarabaye ubwo mu gipagani, ugasanga umuntu ufite abagore benshi ukamuhanurira, ntajya hanurirwa. Ubuhanuzi ni impano yo mu nzu y'Imana. Alo, nubwo mu nzu y'Imana, si ubw'abapagani, si ubwo kwinjira abantu mu bipango byabo ngo tujye kubahanurira. Iyo tubasanziriya tubabwira Imana, bajya bagira ngo none naho baba Imana irahaba, nyamara Imana iba mu nzu yayo. Ndagira ngo mbabwire ngo hanze tujya kubabwira ibya Kristo kugira ngo tubazane. Uyu muntu ntakeneye umupasiteri, ntakeneye umuhanuzi, ntakeneye intumwa, ntakeneye umwigisha, akeneye umuvugabutumwa. Biravuga ngo bazakizwa gute ari ntawe ubabwiye? Ngo bazabwirwa gute ari ntawe wabatumweho? Ngo mbega ibirenge by'abavugabutumwa bwiza ukunda ari byiza. Bibiliya ikavuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Uyu muntu akeneye umuntu umubwira Kristo wabambwe, akizera, agaca bugufi, akavuga ngo kuva none mbaye icyaremwe gisha. Kondo muri zavuze ngo kwisoko biziza cha tindiwe chakubi benge jumu uyu muntu iyageza ku musaraba, iyageza ku musaraba ntiyongera gusa gutya. Ku musaraba asanga amaraso ya Yesu. Komera Imana yawe amashi. Yonyine yeza ibyaha. Birimo kuntangaza abantu bavuga ngo hari abantu bokizwa n'amategeko, ngo umuntu yo kwitwararika. Ese amategeko murayazi? Mwarayize? Reka nyavuge mu ijambo rimwe gusa. Umuntu yaraje aramubwira ngo ndashaka gukizwa, aramubwira ngo ntuzi amategeko se, genda uyakurikize. Kuko abo bantu bose bari bahagaze mu izina ry'amategeko. Okay, ko ari menshi.
yari umufarisayo kandi ayazi. 653 aremereye. Ubwo mvuze ayanditse, simvuze atanditse. Muzasoma Abalewi na Deuteronome guteka kwa kabiri. Na amategeko gusa. Bibiri ubu ni igitabo cy'amategeko. Sibizomanwe. Aramubwira ngo fasha ko naje imbere yawe ndasubirayo ntamenye n'inzira. Niba urusigire rimwe. Yesu nawe se korosha ibintu, azi korosha ibintu. Aramubwira ngo ndagusigira iteko rimwe ni iri ngiri. Ukunde Uwiteka n'umutima wawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe. Naho muhando yakwindi mvuga ngo mupeni Bwana utukufu nguvu imbaraga. Ngo hanyuma ngo hari na murumuna waryo n'impanga yaryo. Ngo rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nguko wikunda. Akivuga ngo ukunde Uwiteka umuntu yaza yumva bisa ngaho ahagaze neza. Uwiteka se n'imitima yacu kuko Uwiteka yumvaga rwose ari abstrait. Imana atarabona ngo batonganye. Avuze ngo ukunde mugenzi wawe nguko wikunda yamamuhindukira ngo se mugenzi wanje ninde. Niyo yamukiriye amakuru y'umuntu wahuye n'abambuzi. Nanze kubivuga. Babwire iki kintu. Ninde muri twebwe uko yiguriye mitiyu ayigurira na mugenzi we. Ninde muri twebwe uko yiteye parufe ayitera na mugenzi we. Ninde muri twebwe uko agiye muri salo bakamukora inzara abikora na mugenzi we. Ninde muri twebwe birya dukunda kwikorera, birya dukunda ngo badukorere wobikorera undi. Mu yandi magambo Yesu ari yamubwiye ngo watsinzwe udaciye bugufi nguze ku musaraba nta gakiza ufite. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta wundi agakiza kabonerwamo uretse Kristo umwami umwana w'Imana. Paul arandika aravuga ngo yakunze abari mu isi cyane ngo atanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo abone ubugingo buhoraho. Njya mbwira abantu aya magambo. Umuntu ashobora gusaza atageze muri Amerika kandi abishaka cyane. Umuntu ashobora gusaza adashatse kandi abyifuza cyane. Umuntu ashobora gusaza atize kaminuza ari inzozi ziwe. Umuntu ashobora gusaza adatunze imodoka ariko hari ikidashoboka. Nta muntu ushobora kuba hadakunzwe. Bibiliya yavuze ngo yakunze abari mu isi bose nta numwe yasize. Urukundo rwa Yesu rwageze ku banyamahanga, rwageze muri bene wacu, rwageze muri Afurika, rwageze muri Amerika, rwageze ku barebare, rwageze ku bagufi, rwageze ku bize, rwageze ku batarize, rwageze. Reka dukomere Imana amashyi. Mwumvire ijambo. Nta muntu wovuka ngo abeho adakunzwe. Umuntu wese wavutse yarakunzwe. Kandi urukundo rw'Imana si nk'urw'abantu. Inkundo z'abantu zijya zimera gutya. Utarakundwa n'abantu ngo bagushagare bagukomera amashi baguhindukira bagutera amabuye. Niko inkundo z'abantu zimeze nshuti yanje we. Mu gitondo ruba rwazamutse zigira superlative, zigira comparative, zigira ni temperature. Iyo zazamutse agushira kuri status mu gitondo akakwirizaho akajya akandika amagambo agashiraho utunyenyeri akavuga ukuntu ukomeye akagutaka. Ni inkundo z'amabandi. Bisobanure. Akakwandikira akakubwira ngo umwana wanje aho yiga Kayole bamwirukanye. Landlord yansabye amafaranga y'inzu. Ubwo ni mwene wawe muri Amerika wa wundi yahoraga postinga akamubwira ngo uyu munsi naje bimeze nabi, konti yanje ntakiriho, wihangane kugira ngo akwereke yuko mutavukana. Icyaza akora azahita akuraho wa wundi akareba wa mwanzi wawe ukomeye akabura postinga kukubwira ngo nahinduye zahinduye imirisho. Izo nizo nkundo z'abantu. Yagukunze kuko wamwereje M-Pesa. Umunsi M-Pesa itaje yakweretse yuko
uri umuntu, ndetse agatangira kuririmba indirimbo ngo yo muzi ko ari indirimbo z'incuro zijya zifasha abantu, ntimukajya mufashwa n'incuro, mujye mufashwa n'indirimbo z'urukundo. Amagambo kubabara cyane, muzareba abantu amagambo bajye bakunda gupostinga n'ay'incuro ngo bose babireba. Ubwo watangiye kubabwira ngo ugiye gukomera, bose babireba. Hari uwakuje gukomera, hari uwakwicariye, hari uwafashe umugisha wawe. Oya, nta mpamvu y'amagambo y'incuro. Mureke tuvuge Kristo, tuvuge ubwami bw'Imana. Ubutumwa bwiza si ubw'inshuro, n'ubw'urukundo. Ubutumwa bwiza nubwo Kristo wakunze abari mu isi cyane, jewe nawe tudakwiriye. Ubwo nibwo butumwa bwiza, niyo nkuru yo musaraba, nibyo twamamaza, tunamutangaza. Kristo ni huyo, ni Kristo wa upendo, ntabwo ari Kristo w'amacakubiri. Iyo ageze ku musaraba ahura n'amaraso, mwisubirireyo, agahindurirwa umwambaro. Umunsi mu Kristo agera yateye igitero gikomeye. Aline wayiririmba, ndashima musaraba bagondeko. Hano uzura n'abagabo batatu. Uwa mbere ni Imana Data, aza kubwira ngo ni naragukunze urukundo ruhoraho. Hallelujah. An everlasting love. Uwo munsi cyaza akora, aza kwandika mu muryango w'abana b'Imana. Uwo ni Data. Iyo uhuye na Yesu ajya avuga ngo ni wowe napfiriye, akakwereka ibiganza, akakubwira ngo, Paulo yavuze neza abwira abakorino, aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abari icare mwigisha ibyakera, akamubwira ngo mwana wanje wibagirwe ibyakera, birya byakera nibyo nacumitiwe. Yacumitiwe imibabaro yacu, yacumitiwe ibicumuro byacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Akamubwira ngo kuva none ndi mwene so. Hallelujah. Vous êtes un sacerdoce royal. Turi barumuna ba Yesu mu masezerano. Kajya kubwira ngo petit frère we, ni wowe nari narabuze, wageze hano ku musaraba. Abandi bose baheze hirya mu mwijima, wageze ku musaraba. Kuva none ndaguhindurira imyambaro. Imyambaro twahoraga twambara yo gukiranirwa, uyu munsi niho tujya twambarira. Aha ni mu rwambariro. Mugahura n'umugabo wa gatatu, Mwuka Wera. Paulo abivuga neza, aravuga ngo niwe nawe mwakiraga ngubwo mwakizwaga. Iyo umuntu akijijwe, Umwuka Wera araza akaba muri we, agatangira kubana n'Umwuka Wera. Abantu bajya bambaza ngo se ngo ko ntazavuga mu ndimi, ngo ko nta Mwuka Wera ndakira. Wakire Kristo ndi wakira Umwuka Wera, wakire igice. Ningo kwakira, ningo kuzimanwa amata y'amacunda aba yavuyemo intungamubiri. Iyo wakiriye Kristo uba wakiriye imbuto yuzuye itabora. Ariko ntibirangirira hano. Nico kibazo rero nashatse guheraho. Ntibirangirira hano, ahubwo hano bitangirira. Iyi ni itangiriro ry'umunezero
kurwana intambara y'icyaha cy'inkomoko. Iyo ugeze hano utangira kurwana intambara yo kwizera. Bivuga ngo ntibirangirira hano. Aho umuvuga butumwa ntiyongera gukora, kuko iyi faze si yiwe. Nimo ndavuga ngo mwitorero abahakorera ibihakorerwa nzatinda kumyitwarire. Aha umuvuga butumwa yakomeje ari kuri iriya zone ya mbere y'umusaraba. Ikibazo dufite ni kingiki, nuko umuntu avuga ubutumwa abantu bafashwa mu gitondo agatangira itorero, kandi ntari karifiye hano, ari karifiye hariya. Hari indwara iriho yo kwigereranya no kwipa. Abantu bababwiye yuko bavuga butumwa ari batoya. Ninde bababwiye ko ari batoya? Bibiliya kwivuga ngo abahinduriye abantu benshi kugakiza ngo bazarabirana nk'inyenyeri. Wabigabanyije ubikuye hehe? Ninde bababwiye yuko umuvuga butumwa ari murumuna w'umushumba? Ninde bababwiye ko umuvuga butumwa ari murumuna wa apotre? Ninde bababwiye ko apotre aruta abashumba? Ninde? Izi ndoki zirarutana. None si ministere eshanu? Aha bamwe, aha abandi, aha abandi. None apotre nuzi uhaba pastor? Si umwuka uhabamwe muri siko Bibiliya ivuga? Mwe hari za ministere zimwe kubera kutamenya abantu barajijwe. Umuntu akamubwira ngo naje ngo ndashaka kuba mupange muzaze kunsengera mbe apotre cyangwa bishop. Bishop si mukuru mu pasteur. Oya, ari abapasiteri batanu hagomba kuba team leader, full stop. Ni nk'ishuri rigira abanyeshuri, bizanze bikunze hagomba kuba kapita. Ariko kapita ntabwo ari mukuru w'abanyeshuri. Baza bamushiraho none bwaca gahindura. Siko bimeze? None gituma abakapita bazavaho byoroshe, ababishop ndibaveho byoroshe. Bamukura ku bishop akarema intambara. Mwibuke yuko ari umubiri wa Kristo. Uyu muntu akeneye umuntu witwa umushumba. Ndaza kwereka impamvu umushumba akomeye kuruta bariya muri za ministeri kwa eshanu. Umushumba ikintu cyambere akora abanza kumwereka urukundo. Muzi ko abantu bakijijwe bavuye mu isi y'inzangano n'amacakubiri bagera mu rusengero bagasanga n'abaza YouTube zo gutukana z'abanyetorero, haba za WhatsApp group zo gutukana z'abanyetorero. None umuntu akabana ariko se naviri iki hanze kw'ibitutsi byo hanze ari nazo zoroshe kuruta ibyo mu nzu y'Imana. Abantu ntibere ku rukundo, tukajya tubarobanura dushingiye ku myambarire, dushingiye ku byo bafite, dushingiye ku mbano zabo, dushingiye ku miryango bavamo. Nyamara ni intama za Kristo n'abana b'Imana bari mu muryango. Uyu muntu agomba kwerekwa mbere y'uko ukora ikindi cyose, banza umwereke urukundo. Avuye mu isi y'umubabaro, arakubititse, arakomeretse. Mbere y'uko umwigisha mwereke urukundo, mubwira imvugo. Biravuga ngo nimubwira abantu banje ngo amagambo aruhura imitima, ngo nimuhumurize abantu banje. Iyo abantu bavuye mu zaha baba baguye ibihumura, baba barakomeretse, baba bafite pasi ikomeye. Hari umuntu waje arambwira ngo narakijijwe, ngo umunsi natura nkavuga yuko nakuyemo inda mu rusengero ndibongeye kumpa intebe, ngo iyo nijiye bose bareba hirya. Uzi umuntu gutanga ubuhamya abereka imbaraga za Yesu, icyo Imana yakoze imukura hariya, mwamara mbwiye ngo ni wa mukobwa wakuyemo inda bikamuhindurira izina. Munsi Yesu ahura n'umugore wavaga amaraso, abantu bose bari bamuzi ku izina ry'umugore wavaga amaraso. Ageze kuri Yesu aravuga ngo umukobwa wanje.
iyo abantu bageze kuri Yesu baba bakeneye kwerekwa urukundo, kandi impano ya mbere yereka umuntu urukundo ni umushumba. Niwe wenyine uzi izakomeretse, izinaniwe, izinyotewe, izishonje. Niwe uzikorera. Niwe wasize 99 akaza gushaka imwe, aza agaciro k'intama. Kunda amakuru yo muri Luka ibintu nka 3. Intama yazimiye, umwana w'ikirara wazimiye, n'igikoroto cyangwa igiceri cyataka. Birebesha kuvuga ngo iyo tugeze mu nzu y'Imana tuba twageze aho twagombaga kuba. Bivuga ngo uyu muntu icyambere akorerwa nico, icyakabiri akorerwa ariga. Dufite abantu bageze mu rusengero bazana impano ndibiga, ntibemera guca bugufi ngo tubigishe. Hari abaje mu nzu y'Imana bazana ibyubahiro byabo, ntibemera kwiga. Hari abaje mu nzu y'Imana bazana imodoka zihenze, tukibagezamo tukabicaza imbere. Iyo umuntu yakirijwe uwo munsi mukamwicaza hamwe n'abapasiteri kubera ko atunze imodoka, biba byapfuye. Uba wamubwiye ngo nta mpamvu yo kunyura ku ishuri. Muzaho umubatizo mubi wavuye naho. Ni umunsi umuntu akizwa ari umufisi ukomeye umwami, i Roma bakajya inama bakavuga ngo si umuntu nawe yoja mu mazi. Iyo abantu banze kwiga binjira mu nyigisho z'ubuyobe, kuko tutigishije abantu. Niyo mpamvu inyigisho z'ubuyobe ziri mu kubageramo zikabajana. Ntitwabigishije, twakomeje kubwiriza abantu bo mu rusengero aho kubwiriza bataragera mu rusengero. Bituma noneho abigisha binjira batangira kuroba mu rusengero. Uyu muntu kuri iyi faze yitwa umukristo mushya. Mushya paraporo y'igiyazi. Aje vuba. Hari ibiti twitanga ni zakiza vuba. Aje vuba mu nzu y'Imana. Uyu nguyu bitewe n'imbaraga z'ibintu bitatu yeretswe. Icyambere iy'urukundo, icyakabiri inyigisho, icyagatatu umwuka wera yakiriye. Mu z'umweru bikeya yoba umwigisha nawe w'abandi. Ntimutangare umuntu ukizwa nyuma y'imyaka 3-2 akaba baye umushumba kubera yuko yarize, yemewe kurerwa no guca bugufi. So ni umukristo musha paraporo y'igihe yaziye. Iyo yize arakura mu gakiza. Nashatse kubabwira ngo agakiza rero ntabwo ari ukwakira agakiza ngo tube tugezeyo, niho dutangirira tugenda dukura. Pawulo avuga ngo tuva mu rwego tuja mu rwego. Ngubwo naje iwanyu sinavuganye namwe nkubwira abantu bakuze, navuganye namwe nkubwira abana bimbije kubera yuko mwarakijwe ndi mwiga muguma hano. Iyo umuntu agumye hano ntiyige aragwingira kubera yuko atari. Buriya umuntu agizwe n'ico yariye. Dufite ikibazo gikomeye. Umuntu akavuga ngo maze imyaka 10 mu rusengero ngo ariko nta nshingano bambaye. Waragwingiye. Tuza wiga, tuza witabira amateraniro, tuza icacumi, tuza amaturo. Umuntu yoguha inshingano nguje gukora iki? Pawulo avuga ngo mwagomze kuba muri abantu barya ibiryo bikomeye ngo ariko ubwo nazaga iwanyu nazanye bibero. Hari abantu tugomba kwicaza tukongera tugasubiza mu kubaramiza. Ko ntibakuze ntibariye. Barwaye bwaki mu mwuka. Inyigisho zose zije zirabajyana. Uduhungu tutigeze tugera ku musaraba tudashokoje, twambaye ipantaro zicitse mu mavi ngo bamenye ukuri kundi bakava mu nzu y'Imana ngo korabwira kandi gakiza. Pawulo avuga ngo niyagira uzana ubutumwa ntababwiye azabika ivume. Hari ubutumwa bwiza bujya bukuza umuntu ajya ava ku rwego ajya ku rwego. Kwizera mukongereho, urukundo murwongereho, ingeso nziza muzongereho, agakiza nukongeraho. Rero
wagezeyo wageze hehe? iyo atize aba igikuri. Iyo yabaye igikuri tugira langaje tumwita muri Bibiliya ni umukristo muto. Ubuto ni paraporo y'ubumenyi afite. Babasobanure mu buzima busanzwe mu bana bo mu cyaro hari utugeso twakwerekaga yuko umuntu nubwo ari muremure ari muto. Wasangaga umwana ukuze muremure aha yarya igitaka. Wa mwana we ufite imyaka 7 uracarya igitaka, ntumugaye. Igihagararo ni muremure ariko mu bwenge ni muto. Abakristo benshi naho bari. Semba bazi iki kintu, umuntu ajya gufroda inzoga yiguriye ashaka iki? Ukunice ngafata inzoga yanje naguze, hari uwo twobipfa. Ujya muri fraude ushaka iki? Ujya uhunga abantu ngo batagutwara iki? Imyaka nabaye njewe ntarakizwa, hari abo tuziranye twabanye Butare nababonye bakeye bari mu manweri. Nje najyaga mu kabari nkazigurira, hari n'igihe nazingaga n'itabi kugira ngo nereke abantu yuko ibyo ndi mu mbiri mu mzemera. Nta kintu giteye isoni ko kuba mu bintu utemera ugahisha abantu ko ubibamo nabo bakaguhisha ko babizi. Uzuwahisha ko ubibamo bakaguhisha ko babizi, mukabana mubiziranyeho. None se nageraga mu kabari nkicara n'abantu bakagura inzoga, bagafata amacupa yabo y'inzoga bakayamperezaho, bagafata amakoka yabo bakayiherezaho, none bakaza bakura icupa hano bakarivangira hariya rikangarukaho. Ko barambisha yuko barahisha abandi yuko banyoye inzoga, ariko ko ndabesha yuko nje mbizi. Mu yandi magambo, iyo bageraga mu rusengero bakishe bangura narabareba ngavuga ndi munandangaje, muteye isoni. Mujye mupfa nk'abagabo. Niba waragiye mu biheko ubifata uzambarire ubikenyere ku mugaga, umunsi wakijwe tumenye ko wakijirwe. Niba waragiye mu yandi magambo, dukeneye abantu bahindutse. Aha naho abantu bahindutse. Iyi ni inzu y'abantu bahindutse. Inzu y'Imana ni inzu y'abantu bahindutse. Reka dukomere Imana yacu. Babana nababwiye bo mu cyaro baryaga gitaka, mu mujyi ntibajya barya igitaka. Ariko ujya usanga umwana w'imyaka 9 n'10 aconga urutoki. Muzamubona nino babayo. Ukamureba kabande uri muto. Nta mwana ujya wonga urutoki. Hari aho twabaga muri Kongo, twari twaragiye mu by'amashuri, ugasanga umugabo w'ubwanwa afite igisheke kimusumba karagenda kirira ku muhanda. Uwo muntu rero yarakuze ariko ntiyarezwe. Dufite abantu benshi mu itorero bameze gutyo, bagaragaza igihagararo kuko bamaze imyaka myinshi ariko batarezwe. Iyo bageze mu nzu y'Imana bosirimba, bonahanura, bonashamburiya, bosengera n'abarwayi ariko ntibakuze. Ndagira ngo mbabwire ngo impano ntigikuza umuntu, ikigaragaza yuko umuntu yakuze biva mu mbuto. Igihe cyose utaragira imbuto z'abahindutse uracyari mutoya nubwo wowe ukora ibitangaza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo hari abantu bazahura nawe ku munsi w'amateka ngo bamubwire ngo twakoraga ibitangaza mu izina ryawe. Allo, twarahanuraga mu izina, twasengeraga abarwayi bagakira, twarabwirizaga, twari amarevera, twari amabishopu, ngo ababwire ngo sinigeze mbamenya, ngo mwumve imbere mwangozi, kubera yuko impano sizo zijya zigira umukristo, ahubwo ni imbuto, kandi impano ijya yizana. Ariko imbuto ijya ivomererwa.
mbabwira iki kintu, impano yoba n'ingurukizi. Hari abafite impano za basekuru na basekuruza, ariko imbuto izizanwa na maturite. Sindabona igiti cyeze imbuto kitarabaye mature. Mwana mwabona igito kicyeze gute? Kigomba kugaburirwa, kigafumbirwa, kigakura. Yesu aravuga mufitanye urubanza n'uruzabibu rwaje. Luka 13:6 ngo ntaco ntarukoreye. Nararuvomeye, nararufumbiye, narwitayeho. Umwaka wa mbere sinarubonaho imbuto, umwaka wa kabiri sinabonaho imbuto, ngo none uyu n'umwaka wa gatatu ngo rurakora iki mu murima wanje, uruce ururandure. Wingingaga aravuga ngo no gongerera amahirwe uyu mwaka ndukora ivyo nagomba kurukora, nirutera imbuto uzaruce. Hari abantu rero bategereje gucibwa kuko bageze mu nzu y'Imana ariko ntibeze imbuto z'abahindutse. Nyamara kuva kuri Yohana abwiriza yaravuze ngo mugende, ikizaberekana ko mugende mwera imbuto z'abahindutse. Kuko kumenya gusirimba ntibyogira umukristo ukuze. Kumenya gucuranga ntibyogira umukristo ukuze. Kumenya kubwiriza ntibyogira umukristo ukuze. Tujya dukuzwa n'ijambo. Tujya dukuzwa n'ijambo ry'Imana. Ikintu wariye nico kigukuza. Ibirya umuntu arasa n'ibyo yariye. No mu nzu y'Imana hari ibintu umuntu akora nkamureba ngavuga ngo arasa n'ibyo yariye. Ikintu kitajya kihisha ni imirire n'umubiri. Uzohindura imirire icyumweru kimwe, uwiteho umubiri, uwusige, uwugaburire, ufate umureti, ushireho amata meza, uryame ahantu heza, ugire toilette nziza, sibyo n'ibindi byinshi. Ibyumweru bitatu uza usohoka bakavuga ngo ni nk'umugeni. Ikiza kigira umugeni ni ya minsi aba yitaweho, nta kindi. Noneho uzabikore mu mwuka, usome ijambo, wumva indirimbo z'umwuka, uje mu cyumba ufungiranwe na Beya adahari, acurange, wumva indirimbo za Rine, uvuge mu ndimi, muri mu cyumba mwembi, wirirwemo, nibuca wirirwemo, ijoro uraremo, utindemo, uve kuri WhatsApp, uve kuri Facebook, uve kuri Instagram, ubanze uve mu bantu. Bibiliya iravuga ngo muze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu, uje mu cyumba cyawe wifungirane, umara ibyumweru bitatu, nusohoka uzamera nka Mose. Umunsi Mose yagiye ku musozi, asohotse hanze, abantu baravuze ngo noneho uriya. Mu yandi magambo, impamvu dusohoka abantu bakatwiganya nuko tutahuye na Masiya. Mureke ndirimbe nawe na Mesiya. Umuntu iyo yize ava kuri uyu mwenda agatangira guca agasa nk'uyu mwenda. Murabona ko imyenda itandukanye, uyu mweru urarusha uyu nguyu. Ntibivuga yuko amaraso ya Yesu atarangije, ariko biravuga ngo uko ukomeza gusa na Yesu, uko ukomeza kwegera Yesu, uko usoma ijambo ry'Imana. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grâce. Reka mbwira abantu batinze mu nyigisho z'ubuntu butari bwo, gukura mu mwuka ni langage biblique, ni principe biblique,
ni ihame rya Bibiliya. Iyo tugeze ku musaraba twakira umwuka, ariko tukiva ku musaraba tugenda dukura ku mwuka, tugenda dukuzwa n'umwuka. Umwuka turimo aradukuza. Hari ibyo tureka, ugera ku musaraba utaramenya ibintu byinshi, wagera ku musaraba hakaba ibyo uzinukwa. Reka mbabwire, umugore iyo amaze gusama ntiyongera kumera nk'uko yari ameze, ntiyongera gusimbuka gutya, ntiyongera kugenda nk'ubusanzwe. Haba hari ikintu afite muri we, atangira kwitwararika. Hari ibintu yanga, hari ibintu akunda, hari abantu adashaka, hari abatavugisha. Ntiyongera kumera nk'ubusanzwe kubera yuko afite imbuto muri we ituma yitwara uko yitwara. None Kristo utaratumye uhugwa ubusambanyi, utaratumye uhugwa ubusinzi, utaragukuye ku magambo ngo agusigire ijambo, utaragukuye mu nshuti zimbi, utaratumye ngo agukure mu matiku, ngo agukure mu bwibone, ngo agukure mu kubesha n'ibisa n'ibyo bya bindi birivuga ngo abasa nabo, ngo gahunda yabo lerupa ngo ni mu muriro. Kubera yuko nubwo bamenye Kristo ntibarakera imbuto z'abakristo. Petero bivuga neza, aravuga ngo niba kumenya Kristo byarabateye guhunga, ngo bakava mu by'isi byonona, ngo hanyuma bakongera kubisubiramo, ngo ibyanyuma byabo ngo nibyo bibi kuruta ibya mbere byabo, ngo icyababereye cyiza ngo nuko batari gukizwa kuruta gusubira inyuma bamaze gukizwa. Ngo bameze nk'ibi bintu bibiri, ngo bameze nk'imbwa yasubiye ku birutsi, ngo cyangwa ingurube yogejwe isubiye mu ipotopoto. Uri mu kuvuga agakiza gasubiza abantu muri potopoto. None ntituri abageni ba Kristo. Wowe ukoye umugeni akamatangira gukora uburaya muri Nairobi, ukongera ukamucura iwawe. Amaraso ya Yesu niyo nkwano, ariko umwuka niwe utegura umugeni. Inkwano yaratanzwe, ariko utegura umugeni ni umwuka w'Imana. Musaidizi yupo Roho wake mwema aliyetuma kwetu, ahadi yake nzuri imetimia kwetu. Musaidizi yupo, musaidizi yupo, Roho aliyetuma kwetu, ahadi yake nzuri imetimia kwetu. Musaidizi yupo. Uyu mukristo ukuze Bibiliya izimwita umwigishwa. Hallelujah. Ngo nimuguma muri je, amagambo yanje azakugumamo utazuyasoma. Baza bagusomera Bibiliya, uzuza mu nzu y'Imana utagira Bibiliya, utunze telefone ihenda ariko utarigura Bibiliya yawe. Biratangaje. Naragiye ngura abana banje za Bibiliya ndazibaheza kuva ku mwana w'imyaka 10 asoma icyongereza neza, mu Bibiliya icyongereza asoma. Arambwira ngo kuki washatse ko umpabiye? Nambwira nti twebwe aho twabaga kera baduhaga imipanga, sizo abana b'abahungu, sina makosa uzarya wiyusha kuya, ugasanga umwana w'imyaka 13 bazavuga ngo mukwa runaka mukwiwe, nuko ngo agira umurima wiwe. Natwe niyo suka twakwikiye abana bacu, umurima wabo ni mu nzu y'Imana. Twaremewe imirimo myiza muri Kristo, none uzayikora utagira Bibiliya? Wowe umucamanza utagira kode? Wowe umuganga utagira microscope n'ibipimo?
wowe umukinyozi utagira tondeze none tondeze nihendutse dukomere Imana yacu amashi. Hallelujah. Ntaco muzireguza uyu muntu arakura akaba umwishe. Biravuga ngo iyo umwigisha yakuze ngo azasa na mwarimu. Ni ukuvuga ngo ntitwahamagariwe kugira abantu abakristo, twahamagariwe kugira abantu abigishwa. Yesu amaze kuzuka, Matayo 28 aravuga ngo nuko nimugende ngo muhindure abantu bose kuba bigishwa. Amen. Twabakuye mu gipagani tubageza ku musaraba, turabigisha bageze kuri stade y'abigishwa. Kandi si abigishwa bagomba guhagarara aha ngaha. Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo ibyo wanyumvanye ngo ugende ubiheza abantu babizerwa, kuko bizeye hanyuma bakiga bakaba ari abantu bo kwigishwa, nabo bazajye kubiheza abandi. Aba bantu rero iyo bavuye mu bwigishwa baza hano mu bukozi. Aha ni mu bakozi, aha niho za ministere 5 zitandukanira aha. Iyo wigishije umuntu kuri stage cyangwa kuri stage, uva aha ngaha uzi ngo uyu muntu kubera ikimurimo, kubera ubumenyi afite ni umwigisha, kubera umutwaro afite ni umuvugabutumwa, kubera impano yakiriye yarezwe ni umuhanuzi, kubera urukundo yereka bene data. Abashumba si abantu batukana. Oya, biri mu kuntangaza iyo nsanga abashumba kuri internet batukana. Ikibazo cyarabaye, izuba ryarahagaze. Abashumba ndibaza batukana. Abashumba bazabakunda abantu bose. Abashumba bazafata telefone za nijoro nizakumona zo mu gicuku. Tiwo umushumba udafata telefone y'abantu. Tiwo umushumba udasura abarwayi. Tiwo umushumba uba mu kirere udahura n'abakristo. Sibyo ba? Gute? Aha, niwe impano ziza zitandukanira. Nanone ntujya kwigisha utarigishijwe. Niyo mpamvu Bibiliya, niyo mpamvu twereza abantu mu mashuri. Niyo mpamvu njya mbwira abantu, hari amatorero atari amatorero, yitwa imbere y'Imana ibitaramo. Hari itandukaniro ry'itorero n'igitaramo. Alo, igitaramo ni ugushusha urugamba, tugasirimba, tugafashwa. Abantu bavuye mu gitaramo uzavuga ngo byari bimeze ngo twafashijwe niki mwize ngo musimbaye n'ibikozo ngo ariko ngo ari munezero. Umunezero mu rusengero saho dusanga umunezero, tuwajana umunezero. Umunezero tubana nawo, ntiduhura nawo mu rusengero. Ni iri mu mbano duhabwa. Umunsi mu Kristo agera ku musaraba ngo ni w'ibyishimo byiwe byatangiriye, ntitubisanga mu nzu y'Imana, tubijyana mu nzu y'Imana. Bivuga ngo rero ntahantu ho kujya gufashwa, oya, nahantu twigira, nahantu turererwa, nahantu dukorera, nahantu tuva tujya hanze kuzana abandi. Aha ni umenya umuhamagaro w'intumwa. Intumwa icyacinzwe niki? Ni umuntu ufite metodology, utangira itorero, upenetera mu banyamahanga. Ubundi intumwa nibo ba missionnaire. Bariya bose batubwirije bakatuzanira ubutumwa ni intumwa. Ariko ndibigeze baryita iryo zina, baje mu mvugo isanzwe. Ko ari gihe amatitire yacu atuma abantu batatwegera. Muzaba za missionnaire baje muri Kongo n'abaje igihungu. Ikintu cya mbere bakoraga, baryaga nkatwe, bakarara aho batagomba kurara, bagera mu bashiriya bakarya ibyo abashibaza barya, bagera mu barega bakarya inzoka n'inkima, kubera yuko baje kubahindura. Ntibaje babakanga, ntibazanye amatitire akomeye. Barahamagawe, bafite umuhamagaro wo kugira ngo babereke urukundo, bababyaze Kristo, kugeza aho Kristo aramukirwa muri mwe. Hallelujah. Yeah. Mwisubirireyo, ngiye gusoza.
Paulo yandikira Timoteyo, nzarigarukaho, ngo nintinda ndashaka ngo umenye ibikorerwa mu itorero. Ahangaha nzabigarukaho ku cyumweru, ariko reka ngubaze ikibazo. Mbaze iki kibazo: warakijijwe? Umuntu wumva atarakizwa atambuke musenge. Jewe umubare w'abantu ntacungiye, ariko ikirimo kuntangaza, abigisha izo nyigisho zitarizo, hari uwanditse kuri status yari asanzwe aririmba ahindura abantu benshi, aravuga ngo nanje ngo nibwo ngikizwa. Okay, kubera iki tubabwira kugakiza ntimukumve ngo mukizwe, mwagera hino babikubana mu mako mukaza ngo mwakijijwe. Hari umuntu utarakizwa uri hano azamura ikiganza amufashe. Wakiriye Yesu umwami n'umukiza, agakiza sako mu muryango wanyu nakawe. Uzuvuga ngo hari umunsi nawe na Mesiya. Tuwoyoberwa umunsi wawe na Mesiya. Muri byo yaravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Niba utazi umunsi wakijijwe, ndagira ngo ubwire ngo ntiwakijijwe. Waje mu itorero, ariko nta muntu urahura na Kristo woyoberwa ko bahuye. Uri hano? Haguruka niba uhari. Iyo niyo kategori ya mbere. Ndabona abo nyujemo amaso hano ntawe mbonye. Reka dukomere Imana amashyi. Cyakabiri, uzi icyo ukora mu itorero? Niba utazi icyo wagomba gukora mu itorero, ngo nageze mu nshingano, uhaguruke ngo usengere. Zo ni inyigisho zizakomeza. Niba uri mu itorero utaramenya icyo wagomba gukoramo, utaramenya impano yawe, uhaguruke. Ese bitoye isoni ba? None ko ntabahagurutse. Uko nta bantu bari hano badeye bakorera mu mpano zabo. Nta muntu uri hano udahawe gukora mu mpano ye. Ushobora kubugiza utayikorera, mutambuke ngo usenge. Naho ngaho nsigaye. Nabajije, subiye kubaza. Nta muapotere hano utazi ko ari umuapotere. Nta muvuga butumwa hano utazi ko ari umuvuga butumwa. Nta mpano yawe utazi ushanga Imana gusobanurira, waguke gusengera. Komeza imbere. Niba hari n'undi atambuke. Vuba cyane ntabwo mfite umwanya muremure. Tugiye gusengera aba bantu. Simbabaza ngo impano zanyu ni izihe, ariko ndongera mbajyane ku bashumba banyu, muganire, mubabwire ibyo mwumva mushobora gukora mu nzu y'Imana. Kuva none mutangire gukora imirimo mwahamagariwe mu nzu y'Imana. Twarambura ibiganza twese. Mana, ndabizi neza yuko aba bantu batambutse buri muntu yasobanukiwe icyo yagombaga gukora naho yagombaga gukorera, kandi ni wowe utanga izo mpano. Bafite umutwaro, bafite umuhamagaro. Ay Imana yanjye, ndagushima kuko uri Imana ihamagara. Binyibukije sene nk'iyi ngiyi y'umuntu umwe watambutse wenyine, urambwira ngo agiye kuba umuhanuzi w'amahanga. Uno munsi ndabibona. Abangaba mwami bashatse guhagarara mu mihamagaro yabo, muzo wabahamagariye. Hembura Uwiteka we, hembura umurimo wawe muri twe. Hembura, hembura
umurimo muri twe komeza 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 umurimo wawe umurimo muri twe hembura 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 Mwami Yesu hembura umurimo wawe umurimo muri hembura Mwami hembura wino hembure wino Começa, começa, duhaguruke twese narangije kubasengera amasura umwanya wanyu dusengera itorero ry'Imana. Umuntu wumvishe itorero muri introduction wumvise ibyo tugomba gukora afatanye nanje dusenge ngo Imana ihembure umurimo wayo muri twebwe. Zaba bibabaje tumaze kumenya ukuri. Paulo yandikira Timoteyo ngo ariyo nkingi y'ukuri igushigikiye. Tumaze kumenya ukuri ariko ntiducane, ntitwigishe, ntiduhugure. Abashumba dufite ikibazo, twitiranyije ubugwaneza n'ubunyantege nke. Twagize ngo abantu tuzabayoboza ubugwaneza, nyamara ntitwababacaha, ntitwababahana. Rimwe na rimwe ayo materaniro y'aba tukaba ngo nary'abasore, ni ukuvuga ngo twayavuyemo turayabarekera, arimo arakorwamo bitagombaga gukorwa. Tukajya ku ruhande kuko twamenye ukuri, abantu iruhande rwacu ko turasiga abandi bazakora iki? Aka gakiza kariho mu myaka 15 kameze gute? Reka dusenge, tuzamura ibiganza. Subira muri iyo ndirimbo gatoya. Hembura, hembura umurimo muri twe. Hembura, 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 Amahoro,
dusaba Imana itugarurire byabi, tugarurire amateraniro. Maganya ya Yeremiya 5:19 ngo Mana utugarurire tukuzamura ibiganza Mana, tugarurire byabi. Ongere utwareze umwuka wera, impano n'ibimenyetso bigaragare muri twe, ubuhanuzi, abantu buzura umwuka w'Imana, impinduka, abantu bazanye indwara bakire. Olimiroma nisereguki alirigere mengoma muri byaravuga ngo utume roho wako juu yetu, hakorwa ibimenyetso, hakorwa ibitangaza. Amateraniro yacu aba amateraniro akiza, amateraniro yacu aba amateraniro yabera, amateraniro yacu abayageramo Mwami bakubone ntibabona abantu. Data nagushima, ongera Mwami wigaragaze mu buzima bwacu, ongera Mwami uvuge muri iki gihe cyacu, ongera usura itorero ryawe, sura itorero ryawe, sura itorero ryawe, sura itorero ryawe, sura itorero ryawe. Ongera utuzure Mwami, ongera utuzure Mwami, ongera utuzure Mwami, ongera utuzure. Alireme muratike ae
Rasire grosh. Kikele mengodras. Umva kurira kwacu Mwami. Umva gutaka kwacu Mwami. Umva amarira y'imitima yacu Mwami. Itorero ryawe ryongere ryubahwe. Itorero ryawe risubire mu mbaraga. Abera bawe bongere bagira agaciro. Mwami, ongera witamurure. Itamurure Mwami. Tugukomeye amashyi menshi.